باش خونده کارین دلال از بهیوی مگون واش بن ایرو امی بهره وانه که نو شخواب ببین وانه یامه ایرو لسر برگرتن و دوجانی برگرتن چیه؟ و دوجانی چیه؟ شخواه ایرو امی وان ببین دوانه یمنی بوریده ما لبتين فربوني يه جنان ايجو هيكا بيكتي او اميران ايجو جي توفان بيكتي شخمه بيت مگود انجام يكبوين دنابرا توف او هيكي ده شمر چي دبه هيكا برگرتي چي دبه شبه بويرا هانيره ام بيجن چه ام بيجن برگرتن برگرتن بویرا ده انجاما کمبونا هیک و توی شمر چی پیکتینه شمر دماغو تو و هیک چه دبه شمر هیکا برگرتی هيكا برگرتي الجمع چه دبه اف هيكا برگرتي شخوا مزن دبه چه دبه ام به يو آگو دبه زارو دوجاني بويرا دنجاما كومبونا هيكا و توويده ام بيجن يك ان جدايكي و يك ان جباز شمر چی پیکته دو ان اب دو ان چیه هيكا برگرتیه شو اب هيكا برگرتی انا می بنرن به چاوا دبه اندریو ان شو دیواتا کروموسوم از بین ور 23 کروموزوم جه دایکه و 23 کروموزوم جه باز لجمع چی درد کبه 46 کروموزومین ام دبیو یعنی ام بیجن کروموزومین هر مروفه کی 46 کروموزومین 23 جبابه و 23 جه دایکه ve bekem de 23 kromozom jidayike 23 kromozom enjba 46 kromozomên embriyo li cemme çê dibe. Piştî got cemme bergirtin çê dibe li vê dekê ducanî dest pê dike. Ducanî bûyera got tê de hêka bergirtî mezin dibe û dibe embriyo. Ducanî ew bûyera got hêka bergirtî tê de mezin dibe û dibe embriyo şuha ev bûyera hanê cem jinan nehmeha didûme. Li vê dekê embriyo çawa hêka bergirtî çawa mezin dibe heta got bibe embriyo em ê vê xalê niha şîrove bikin. Şixwe li ceme hêka bergirtî rastî parvebûnê dibe. Duane Yemenî bê de şixwe em ê ser parvebûnê bibin got دو جوره پروبونه جمعه پروبونا میتوزی پروبونا میوزی لیلوه دکه هکا برگرتی راستی پروبونا میتوزی دبه چی یعنی پروبونا میتوزی ام بیجن شانه یک جمعه اف شانه و پروبه اف شانه پروبو دی شانه دانمه دی شانه گودشبن شانه یادایی که دیدمه یعنی هر شانه یک دبه دی شانه اف شانه جی و دشانه بدمه اف شانه جی هر شانه یک دشانه دیده تمام اف پروبونا میتوزیه اف هیکا برگرتی راستی و پروبونا میتوزی دیده خود انجام و پروبونه ده چل جمع چه دیده گریکا که شانه ای چه دیده شو او گریکا شانه ای وک ام بیجن گوشتکیه اف گوشتایا دیگهجه کویده دیگهجه مالزاروکه اف گریکا هانی و هر بگهجه مالزاروکه دما گوگیا مالزاروکه خودخه ناف دامارین وی خوینیده خودخه ناف
damarên wê xwînê de li vê dekê dema got nav damarê xwînê de wek gîsekî li cem çê dibe em jê dibêjin heval biçûk. Li vê dekê ceme heval biçûk çê dibe. Piştê got heval biçûk çêbû li vê dekê em ev hêka bergirtî vê heval biçûkê de bicih dibe. Di encama vê bicihbûnê de me got heval biçûk çêbû. Piştî got ev heval biçûk çê dibe li vê dekê embriyo îja hêka bergirtî wê mezin bibe. Hêka bergirtî mezin dibe jmer dibe embriyo. Ev embriyo ji xwe me got em bêjin me got ducanî neh meha cem jinan didûme. Li vê dekê piştî got embriyo mezin dibe bikaribe tena serê xwe bijî li vê dekê bûyera zayînê li ceme çê dibe. Em dubare bikin vê hêka bergirtî çawa dibe embriyo me got li vê dekê hêka bergirtî rastî parvebûna mîtozî dibe. Piştî got parvebûna mîtozî li ceme çêbû wek girêkeke şaneyî jmer pêktîne yan em bêjin wek girêkeke yanî wek goştekî li ceme çê dibe. Ev goştê hanê derokêdekê digihêje malzarokê. Di malzarokê de kevin nav damarê wê xwînê de heval biçûk jmer çê dibe. Li wê dekê ev hêka bergirtî xwe parve dike û mezin dibe û jmer dibe embriyo. Ev embriyo hanê bes em bêjin giha rewşekê bikaribe jiyana xwe berdewam bike bê îca xwe jmer bûyera zayînê pêk tîne. Heval biçûk ji xwe ew jî lebeteke çi jmer pêk tîne me got zarok di hundirê heval biçûkê de ye. Li vê dekê ev heval biçûk parastina embriyo dike heta bûyera zayînê pêk bê. Çî din jî jmer oksîcîn û jmer tîmarê û gaza oksîcînê jî radigihîne embriyo. Yani riya heval biçûkê re embriyo tîmara xwe distîne, oksîcîna xwe jê distîne û him jî embriyo tê parastin riya heval biçûkê re. Jmer çi jî pêk tîne jmer hormonên ji bo ê pêwîst ji bo bûyera ducaniyê berdewam bike heval biçûk jmer hildibirîne wek em bêjin hormona estrojîn û hormona a progesteron. Mane tu em bên heval biçûk bi gelek karab radibe destpêkê parastina embriyo dike. Adin tîmarê û oksîcînê re radigihîne ji embriyo re û hormonên ji bo bûyera ducaniyê berdewam bike jmer hildibirîne wek hormona estrojîn û a progesteron. Li vê dekê piştî bûyera zayînê pêk tê zarok ji xwe dema got zikê ca xwe de be çi tîmara got cawa dixwe zarok jî wê tîmarê dixwe. Yani ser tîmara ca xwe tîmar dibe diriya çi re diriya roviya navikê re. Diriya roviya navikê re ev zaroka hanê tîmarê ji ca xwe distîne. Lê piştî zayînê zarok hîn pêwîstiya wî tîmarê heye ji ber vê yekê li ser şîrê ca xwe tîmar dibe. Ji vê bûyera hanê re em bêjin şîrdan. Bûyera got zarok ser şîrê ca xwe tîmar dibe em jê bên şîrdan. Ji xwe li vikên şîrdanê bi riya hormona oksîtosîn şîr çê dike. Biriya hormona çi? Hormona oksîtosîn şîr de li vikên şîrdanê de çê dibe. Dema got zarok em bêjin sîngê ca xwe dimije sîng şîr ji sîngê tê hilbirandin biriya hormona prolaktin. Yani hormona oksîtosîn jmer şîr di sîngê çê dike. Dema got zarok sînga ca xwe dimije çi ceme çê dibe? İja ev şîrê hanê biriya çi tê hilbirandin? Biriya hormona a prolaktin. Ji xwe me got berî zayînê zarok biriya roviya navikê re tîmara xwe ji dayîka xwe distîne. Li vê dekê ji xwe piştî zayînê ev roviya navikê tê birandin. Piştî got roviya navikê hat birandin çûna wê de ji xwe wek girêkeke çê dibe em bi navê navikê jêr dibêjin. Xwe em jêr bên navik. Lê berî wê ev
رویا ناوی که زاروک تیمار خبری آویه جه دایکا خواه دستینن. لویده که اف برگرتن بو برگرتن مگو دنجام کمبونا ناورا توف میران و هیکا جنان ده چه دبه دنجام وی یک بوینده چه جمع چه دبه هیکا برگرتی جمع چه دبه هیکا برگرتی 23 کروموزوم جدایی که 23 کروموزوم این بعد 46 کروموزوم امبریو چه دبه هر مروبک 46 کروموزوم جمعی هنه 23 کروموزوم جدایی که خود استینه و 23 کروموزوم جی شخوا جه باوی خوا دستینه لبیده که پشتی گو بویرا برگرتن جمع چه بو دوجانی دست بید که شخوا دوجانی جی مگو بویرا گو هیکا می برگرتی تید مزن دبه یعنی پشتی گو هیکا برگرتی مزن بو لبیده که شمر امبریو بکتینه اب بویرا هانه نهمها جمع جنا ددومه مناس کرد چاوا هیکا برگرتی دبه امبریو راسی پروابونه دبه پروابونه میتوزی مگو هر شانه دشانا دد الویده که جی مگو زاروک بریا روویا آناوی که تیمارا خواه جا خودستینه پشتی زاینه او روویا هانه تی براندن چوناوی ده گریکر چه دبه هم جربین ناوه لویده که پشتی زاینه جی شخوا پیوستی اوی زاروک تیماری هیه یعنی او زاروک پیوسته گو تیمار جربه شکوه که تیمارش خواهدینن شخوا شیره دایکا خواه دما گو او زاروک شیره جا خواه هم بیجن دخواه بیده که لوک شیردانی شیر هلدبرینه بریا هرمونا اکسیتوسین پیشت گو شیر هل براندن و او زاروک به سینگا جا خواه یعنی شیر بخواه به بریا هرمونا برولاکتین شیر جه سینگه دبکوه بی آوایی او زاروک تیمارا خواه دستینه لویده که امگهان داوی آوانه خواه نها می پرس خواهی نخاندنه هفره چانه سر بکن پرسا یکید به بالاهی نجیر به تگه هنگونجاب داگرن او بویرا گونه مهان دومه شخوا بویرا دوجانیه دما زاروک دزی که دایی که خود بریا چی تیمارا خود دستخینه بریا روویا ناوه که تیمارا خود دستخینه شیر جزین که ته البراندن به باندور هرمونا برولاکتین منع هرمون اکسیتوسین شیر شمار آماده که چه دیگه به تاگو شیر سینگه به هربراندن بریا بویه هرمونا برولاکتین او لبه تاگو گری دانه دنابرا امبریو و حوال بچوکه ده چه دیگه شخوا ناوکا روویه مرچد که گریدانی دنابرا امبریو حوال بچوکه ده چه دیگه شخوا چما گریدانی چه دیگه الویده که الجمع زاروک مگو كده كبجهد به دهندري هوال بچوكيده اوجي برو هوال بچوك رو ويا نافكي هبدو وتن گردان شبو گو تيمار جه داي كه هر و زاروكه تيگه لجير راببكه دوجاني شخوا برتوكاوت هي او بويرا گو برياوي هيك برگرتي مزن دبه وان بريوش مربكتينا او بوير نه محال جم جنان ددومه آدن تيگه آدن به برگرتن او بویرا گو ده انجام یک بوین دنابرا توف و هیکه دشخوا اف یک بوید که ده که چه دبه ده جویا هیکه آجنان ده چه دبه حوال بچوک جیش خواهوشی مگو لبته گتو تشه که گروور ده برکه بهن ارکان را دبه پارستنا امبریوت که مگو تیماره اکسیجینش امبریو را دگهینه هرمونان استروژین و پروژسترون شما هر دبرینش بو یرا دوجانی بردوام بده. ناوین هوال بچوک و رویا ناوی که بنوینین ده تشیع وان ده بنویسینش خوا اویا رویا ناوی که یعنی شبوه اوا گروور جی هوال بچوکه. لویده که ام گیان داویا پرسی خونی نرخاندنه پیرجیم گیان داویا وانه اخوه و ببینید کیف و خوشیه.